Yana bona to see voice no. Me fisre enti sa srem fo kusa asede mamprusi na ade no menti ase ebi mo so beka kire wo se kusa asefo eye over 1.2 billion na so mo de mamprusi fo ko na omo nso so wo mo nto a wo be starting elections na wo ko no wo nipa 1.2 omo nto ma wo dada and stand wo starting enti delegate esi ehwe sa nyom ni nyina me fisre enti sa srem fo kusa asede mamprusi na ade no menti ase ebi mo so beka kire wo se kusa asefo eye over 1.2 billion na so mo de mamprusi fo ko na omo nso so wo mo nto a wo be starting elections na wo ko no wo nipa 1.2 omo nto ma wo dada and sana wo starting enti delegate esi ehwe sa nyom ni nyina me fisre enti sa srem fo kusa asede mamprusi na ade So tie voice here. Utie voice here. Na tosino a onam no na by force Bernard ene ne kwahye say obey running mate into Medina chi a omohye adwuma wo ne fie eye Bernard prophet Bernard what say me be kan asem no obiti around the bush because onim kwana me fa so a me nya information say on sofo panyini bi ekọ na atosi fie na yesofo me say me di awurade nyankopon din edin se say ene me Barbara mikita say prophet Bernard woni sofo panyini bi ekọ na atosi fie enti me say me de twa konkon ne masore dan edin se say se enti saa awurade nyankopon entwema so nanka wo so me hweye ne nka waba wo say me nyankopon mesom no no me kan wo awurade di mu say me prophet Bernard me ne sofo panyini bia enko na atosi fie watima kasa asem prophet Bernard fa krakonkon din si say wonyi sika kase emfiri na atosi hoda na wodi nyankopon dini edin se bie wano na kasa sofo Bernard me say bie wano mpesa wo bie wano kase ne edi kan wodi nyankopon dini wo ka onyame a wo som ne say wo prophet Bernard wo ne sofo panyini bia owo Ghana ha enko na atosi fie bie wano kase wo nyankopon a wo som no no wodi nyankopon no din ka asem say wo ne sofo panyini bia owo Ghana ha enko na atosi fie ama ne mfa 300,000 mai ema sofo panyini ne nka say onko fa bi meka ho bie wano na kasa bie wano na kasa ontimi nka asem baako asem na timwa sofo Bernard bie wano say nanu a mebeka say wo ne sofo panyini ebi ekọ na atosi fie no bie wano ka say wo Bernard won friend na atosi emisa ne say na hwana de information ne koma abronye bie wano ka say wo gina wasore dan ne dini mu ka say wo eda mebeka say wade na atosi wo ne sofo panyini bi kọ no ho ekọ de 300,000 one fa phone amisa na atosi say why na eya o leak information edema abronye bie ka bonyame dini kasa wo fa phone friend na atosi a bie nyame dini naka. You can't challenge me with lies. You can't challenge me with fake prophecies. Masa nyame na ye nim no se wudi ho agro na se niema bi wo challenge a ngwase e beka say me wodi nyame dini bedi tro ababa defeat me ebi nsida babi a wo kekan kwana hot no say wodi nyame dini etro kwan so ba me ma kwan ma ababa defeat me oh sabone no kwan dia menye bi enti eduru ho kwan dia na se me no ye gina ho a mawe no
because bonia mudie no bonia mudie na mudi nyame dina kataso no se duru wana se mudi duru mi territory ma we no ana me say bie wano fa wasore dan no kase wo ka wasore dan nan se wo ne sofo panyin bia enko na atosi fie eno ye 1 2 ka wasore dan nan se wo ne sofo panyin no anko ho ema ode 300,000 baye no sofo panyin ka se onfa bi nka ho sane ka se nanu am be bro information no wo ka wasore dan nan se me say nanu me di information be to dwa no you call Nantosi ebisa me say na when ye od information ebre abronye ema Nantosi bo obi dini kirew Nantosi mention somebody names to you Prophet Ebenan na de di kan won kwa na political elections wo sha won come out book and from chapter 1 to be at chapter 10 ni nyina no nyame be yi kirew eniema mo chise ne ofio minim ni nyina producer Nantosi voice ya oboy o sesen ne di kan Nantosi ne ye empty ne ho na me be bai Nantosi eye empty say so ti asem na all kana osi abana ye beto no enipa 1.2 million eda ho a omoye kosasefo a won beto abatia ba omi anti 2028 nkwa ye lusu dada e ho na me hu se Nantosi ne wabon because Nantosi na born to the sense say ono na timi kase common fund wo be head ye no ba omi an kire say yemfa 7% kwa yemfa 5% kwa local government act na a common fund distribution ba omi an pass ye the amended one na President Mahama pass 2016 ba omi an pass ye nti eno no ye tora mo pese mo de nam a miminti mimi wo ha metiase na spiritual niema mo ye nyina no enuru mi ho eniema mo ya me begu manim ase a sunsun mu niema mo ye nyina no me no me hwe ne se TV enuru mi ho eniema na mo ya no hwe ne se TV enuru ha but me ma what ase se Nantosi wo ye empty because enipa 1.2 million kusasefo na wo so mato abati aye dada na omo wo fahin o se boko ho munti o se boko ho no ye wonipa 1.2 million a omo ye kusasefo a won beto abati aye because ye kwa abano kra ye start ye no enipa 1.2 million ato atie dada boko ho no mamenye analysis mfa nwu na nimase na me hunje onam na okasa bi keke running mate ani brenti na ye nyina ye be ko ni deti ne edi kan ukwa boku zone na ye wo 6 constituencies ewo ho ewo boku zone ho Nantosi say 6 constituencies na omo ye kosa asefo no omo ye 1.2 and now I want to set the record straight to say omunye 1.2 until Nantosi ye empty. Omunye 1.2 until Nantosi ye empty. There were 6 constituencies. 6 constituencies produce a fatudra. 6 constituencies na ewo boku zone hono. Ye wo boku central. Ye wo Zebila. Ye wo Bindure. Ye wo Pusiga. Ye wo Tempani and ye wo Garu. Saufa we nyina ye boku zone a ye gitum se kosasefo nete wo. Saufa registered voters ye was 6 constituencies here. Saufa boku central. Enipa wo ma register o mo to aba. Aye 63,632 registered voters. Ufa Zebila constituency Wamuya 71,283 registered voters. Ukwa Binduria Wamuya 43,962 registered voters. Ukwa Pusiga Wamuya 58,005 registered voters. Ukwa Tempania Wamuya 55,230
13 registered voters. Ukwa garu constituency eno na constituency eso a wo mo ye 38,717 registered voters. And na to sisi akosa for ye 1.2. So far 6 constituencies here. Na to sisi akosa for mo to aba eye 1.2 na ba omi adi kana lusu aba no. Etra odi ya migu na nim ase ena nwumere ni se. Sa 6 constituencies here me ama ye analysis. Boko Central, Zebira, Bindure, Pusiga, Timpani, and Garu. Wofa total registered voters in Nina Boma. Womo ya 330,706. Womo nuru 400,000. Registered voters are omo Boku zone. The 6 constituencies in the Kusao constituency no. Woman nuru 400,000. Woman ya 330,706. Etra na to si person de dada MPP delegates inti. Wakwa kachiro omo se kosasefo omo to aba eye 1.2 million. Enti samo kwato ema ba omia nipa 1.2 no ebe to aba ti. Ena nwumrei na to si wani ngwase amede ma on se. What's a cosas for Motua ba a 1.2 million? And then me catch us away a bar for. We a bar darga, we a bar calibura near 1 meboa MPP for. Cosas for Motua ba. Our we are registered voters. Our Boku zone in the Kosa constituencies. Or we are 330,706 into 1.2 million figure no uko fa fine. Ebiam nationwide. So far kusase for population ewo Ghana nyina womo ye a little over 700,000 omo nuru 1 million kusase for omo wo Ghana enuru 1 million enti mumisa na to say okofa 1.2 million free fine and nipa 700,000 no per the 2019 population census no a little over 700,000. Wokwa Boku zone womo register omo to aba eye 330,776 enti MPP polling station for na to sinifri say ono netimi koteki me ye dia paso esisi no ho twitwa ne ho enti no ono no e wo nyansa chen obia because wa koteki eme dia paswa twitwa ne ho fine nti eno kire se nani ate nti ogina ho na so okasa obu MPP delegates ni say ono no wonyansa ten omo nti odi trobia won befa enei me the data me the facts and figures aba be gu nani ase say registered voters yawo Boko the Kosao constituencies, you know, woman nuru 400,000, woman yet 330,706. Until now to see 1.2 million registered voters. Or attribute to the man Kosas for no. Ojina no so say omo to abantia ba omiano. Ene maguna nima se so oye trofo. Na to see to aso ka say. Ba omiane ma ye lusu ye ne de ne kwa obesa lusu biem na to si ajapade a wo besesa ye e won kran ha no nkranfo hu ye ntro manto aba ma because now ni bi na to si now ni bi o te se me a now ni bi uni bi nti o te se me a ajapade a na wo fonfom won kran ha ene kumase adan a wo koto ya wo to obi ma obi me de hu pictures nyina beba Ukopon ya dia wabie edi track akese a wo akwa ye dia kogu ho eno so ka ho bi na omoto aba edi tia MPP enti enya ba omia eniema wa akwai a wan fam wa MPP fo na wafu enti na obedi post no na obi a company na de company no kwa krakasia wodi ba be ye waduma a wutifia obedidi na MPP fo kwa ahotirem party ni kwa ahotirem now say nye running mate dia wo mwa MPP wo diskana wanya no ebe akwai wo properties no eno na ma elusu producer wa shema bufuo fakasi na atosi
kwaye one ni kunu no tosi lat no faguso sa na yebekọ no se ye nye no say party ni yebeka asem bia no yebekọ no dirty kasi we nyina no eye na tosi dia eye tosi lat ono no ni kunu na one na jai no ni kunu ne di lati ena one ne tosi no nti o ma ye no tosi lat na tosi sika obenya wo ampipi mu no kasi ode kra ya ode be ma contractors na bosumi bia na contractors ye adwuma na omo di sika na ebre no ne yade a ewo pon ene negu wo no wo sara wo sei bo mia na ma elusu ye sa niema wei a wo besesa ye ene ma ampipi lusu ye we nyina ye ne dia na tosi ne yade no se wo ka kwana ye fa so lusu ya ajapade a obefum ye tosi late ni kunu ndi late ana omko bie company ana omfre omo de kwato cars we every China nto omo de high contractors na omo jiska e wo pon ya de no wo pon tosi late wo na tosi wajapade no boa wamwa ampipi na se wo kofie akotena se adwene ho na wo nko na obedidi ne yade mo hwe niam eguso eno ne ma elusu ye nya baomia mo kɔ ne dirty ye be kɔ ne dirty this time amoma hu se ye ni abere and to get ready dia wototo wo kumase a woto obi ma obi make sure videos ni nyina se sa na ye be kɔ no eduru wa onama okika nsem hunu etia baomia no onama okansem fon no etia ampipi no menti se panyini bia akɔle ni to order enti ese no ne bibia me wo me be jagum ama wiase ahu post obedi ye ebone a oye because onama odi trogu baomia so no party panyini bia amfre no enkantrens ensem na wo ka no eye nsem atro na wodie na be ha party panyini bia amfre no enti ye nyina ya tiasim eye free show ene ye ba be ko ne be hwedie be lusu producer yanko na nyame ya adoma ukuoda ye be ba beto use I'm Fatum ni yanko ya bo no but not that. I'm only asking. I mean, would you like to be president? No. But not that. I'm only asking. I mean, is it something that's ever crossed your mind? Would you like to be president? No. But not that. I'm only asking. I mean, is it something that's ever crossed your mind? I want to be a businessman. A lot of people are coming to me. Would you like to be president? No. But not that. I'm only asking. I mean, is it something that's ever crossed your mind? I want to be a businessman. A lot of people are coming to me. Na MPP polling station executives Madaroma, electoral area coordinators, polling station executives, regional executive constituencies in the party ma. Internal elections na yeko ko yini pa baako amana ko abatoɔ. Na nipa baako yeko akɔ yini de na kɔ 2028 elections no. Kennedy a Japan ne campaign team member. Aye Pagrave Boache Dankwa. Yeti MPP munu. Tama MPP ye ko opposition. From 2008 kwasi say ye win power 2016 no. Amanfo bu faswo Ghana ha e make sure say MPP beba power no. Yanti dini biya say ye fro bi Pagrave Boache Dankwa. Ye wini wie ya no pie ye o se me nana ne JB Dankwa nti esese me bedidi na waba bedidi enu nti okwa abatoɔ ewo abuakwa nɔfo no wo maka kire ne sɛ MPP kuo no nye no na eye wo abuakwa nɔfo ha o nti ye nto aba ma wo ne nto aba ma wo tena na ɔde report o eye Pagrave Boache Dankwa and now odi Kennedy Japan ti o say se ba omiawe ni kura na onwe ni 2028 election MPP delegate wontie ni ye Kennedy Japan campaign team member Pagrave Boache Dankwa a okwa abuakwa no for mo ka kire ne say
MPP win wie na enim se wo ye MPP ni because wonye party adwuma da enti wo wanya bi na wo di ade no a ye nsa ne mfa wo nkɔ parliament enka ho sa na mo ka tire no wabu akwa for say party ni ko opposition wo ya hu o party ni winning power wie na aba ye say wabusuafo party aba power nti wo ba bedidi nti wo ba bedidi na busuafo party aba power yakwa opposition ne de ai pagrebu atidankwa MPP ko opposition 2009 to 2016 muamon ka no krase mati sadi ni bi wo ye politics tama ye no binum ye bufa so make sure say MPP ba we ni political power no muti dini bi say ye frɛ politician bi Ghana ha say ye frɛ no pagrebu atidankwa muti bi da bi non nam London penny onu bedi party ni ba power no and no resurface here say mabusuafo party aba power enkwasiafo na kwakọ ye adwuma nti power aba nti me fra brochira aba abagia point na madidi nti enkwasiafo ne ye adwuma e ma ne ba abagia appointment ndidi 8 years ni nyina eno di Canada Japan ti asema wako kan wo G1 ne say but me win kura on to me win 2028 elections. You see, abani de ba me aba win nyame ya adoma 31st no. Na se ba me win a wo no wadi kanaka se ba me antimi win 2028 no. There is no way say ye ba ma wadwuma se kokoye because ye ma wadwuma se koye a wo ba ye de ye ba ma ba me alusu no aka se me kan. Nti montie ne yie. Eye pagrebu atidankwa say se ba omia wini a 2028 still a obelusu yate na mama ba me de oye da ba omia ba wini na onlusu 2028 na mama wo pagrebu atidankwa no enya de say ye be ma kwan ma ba omia ma wadwuma se kokoye ebra ye ko 2028 election no because e wo timi say what's about me abelusu 2020 inti ba omia asan any wuro bia na ube make sure say ne odo wano aka no ebebam no waka say eda say me call GNTV no G1 TV me kan say ba omia ebelusu inti ya ma okwan ema after 31st no wa ba be wuram say wo ba be kira adwe ne kura woni bi na wa ye den wa kire wo nyansa wo fam inti ya ma okwan no wa ba be pray any wuro bia because unyansa wo famunti no ana ase ebe lusu 2028 no enti ya ma kwan ama unyansa na e wo fam no wo mfa mema ye downfall producer fan publication it so o say I don't think no fan mani me anu nwaso o say nanu ya no cancer asemo o say I don't think Bawumia will win Dr. Boachi Dankwa on 2028 elections yati. Ana afiwe yamu ya 2024 elections wiye paragraph we ya na koka say obaton the properties particularly those in London if Bawumia is not elected president in 2028 where February 17, 2025. Or say I will sell my properties, particularly those in London, because I beg you post no onyasika kototo ajapade e wo London. Pagrebu atidankwa ye nkwasi adwuma e ma ne gi position one mere na MPP ba power ye nkwasi adwuma Emma MPP ba power obebo uram di appointment no onyasika ekototo adane e wo London ana odi dwana num say 2028 se Bawumia amedi president ya obatonton na japade enyina e wo London eno no odi to bet okasa awie ye no ana Kennedy friend no so mama peka krama na be support me nti so di Kennedy achi oduru Kennedy ho no ana wasesa na no
we oka we February say Bawumia ni president or Ghana obeton na japadia obeji post wo nya ye nyina wo landing obeton okwa Kennedy oduru awasesa na no say Bawumia ntimi ni president 2028 nti se wasansesa na no and that is paragraph what dankwa for you. Okwa ho aye frɛ ne ka kire ne sɛ gisika na koka se no wakwa sesana no nti ono a onhwɛ on compare no country ye nkwase adwuma na bagi post na kototo ada no landing na wototo ada no landing ria wa ba be ka kire sɛ 20 ne full soldiers na ebre and ne polling station executives na ebre and ne electoral area coordinators na ebre and na constituency executives na ebre and na regional executives na ebre. What did you mean atoto ada no landing from your own mouth? Who say 8 years no MPP ba power no wanya bi until now what properties were landing. Until what did you mean? One obi wanu mo who say 8 years no 1 year campaign bia MPP de ba power na obedidi mu no wanya japade o landing. Polling station for mo breye wo ma japade we constituency executives wo mo breye wo ma japade we regional executives wo mo breye wo ma japade we party full soldiers wo mo breye wo ma japade we party financiers ya eduru ba bi no ma bama buo no mo nya adwuma nye na mo na matese nnuma nyina no wo ma japade we enne wadidia me nya japade tama na manfo yi sika e finance party na onika pre enne wadidia me e be ka kire say wasana sesan wa no say Bawumia cannot win 2028 e this a wo candidate no Bawumia de ye de na ba 31st January no but enye wo paragraph we and abema MPP are in 2028 because you are in 2016 now you were nowhere to be found until we are going to win 2028 election without your paragraph because we influence our Ghana politics Ghana politics na ye probia yeso wo influence or Ghana politics ma yenkotia yesi paragraph buache dankwa what if who you will influence your Ghana politics say who will determine who becomes the president in the next general election influence be now we influence our no and the show Abuakwa North parliamentary primaries no enti wajapade na wo si 8 years wa mre na ye nkwasiafo ye ne be ye adwuma e ma obe benefit ye no koton na fa se ho ye de ye agimifo ye te ho ase say ye de da bia ye be ye nkwasi adwuma na binuma ba abaje ye pe na mom enye properties ye be onu e wo abrochire e wo landing e na hia ye na mom se party ni beba no the policies beba se party ni beba na nkora be twere exam se pass se party ni be won ne ngada nko failing krofo ma party ni wo ho ne the policies beba a household bia be benefit na hia ye enye pese mankum nyafo te se monoma mo ba gi post wa wanum ton wo che wa akwa properties within the 8 years we landing no ye ente sabi nti ye nkwasiafo no ye be koso aye adwuma ama party na ba power se be ya policies beba ema o man ni nyina ye dey anya so mfaso nti mo a mo se greediness na ekum wo no mo nko ye de betenam na nyawo you have no influence eba Ghana politics ni MPP politics ya wonka ho bi anti peba bitena na no menkotia akwaye akwa ba akuya ayi ni ti se abian wi aboa papo say ono na de me call on man FM we kra chese mo campaign no mo ankasa no sebe mo ye bibibia wie ye de mo ye hwe nye yie obi a Canada Japan na say obefa me free forest mu ana de me ba akurom ama me be hu on man FM ena de wasan Canada Japan ho say wo na de me call on man FM na wo aboa papo call on man krono ntina kwabena kwate pam wo eye da wo free on man FM
aboa papona ni tise ka tai ni tise ka tai no anase ni tise tai afa so no da ofiri Oman FM se wo na adem call Oman FM 26 ne edi kan tra wudi ni se me man call Oman FM 2016 me start call Oman FM 2012 tell me man me start call Oman FM 2012 and I won't kind of current time and now what Trace FM honorable Fred what radio station now aboa papa na ye host no our Trace FM on na me ba wo show no so e wa numere program that time na ye 2011 ho ba bi na me ba ho na me ba show nti time ben na wo no wo de me ba be ko Oman FM Canada Japan so na be fa me free bush and no dem ba Oman FM wo so se wo na dem ko Oman e kire se mu mienu mu nka nokore na wo no a wo so dem ko Oman FM no me ye MPP ni kono wo ye fonka as far back as na me ba Trace FM na wo sa station one now ye fonka nti ye da wo NDC ni wo na dem ko akwa stations wo Ghana I na me NDC ni me there have been MPP ya wo me atum throughout in my life me papa ko Eza 2 occasions wako Eza emprenu politics nti wako Eza ansa na onya no ba bi ko nti me there ya wo metumu nti wo no wo fonka wo ye political prostitute wo tama wo fonka no na me ye party no senior member wo mo ya de nti ye yongo egusu ye senior member ye ko mu ntem ye wo ye tumu ne ye nyini wom nti ye de ye timu sa nti wo no da wo no wo na wo ko programmer wo send me WhatsApp message say topics ya ye de ama oni na ma draft ya ma se kwa fa ha no wo no wo suba na wutimi wiamo emu a wo yese mu afa koye campaign wo wi ade akogu yire store se on ton no wo do ho ba betoto me wo aboa papo